Angbu-angbu dangur kimata bayetida batapatuama ngarangiamu rukuna na pabremi iti la kanal YouTube YKB GKI TV. Badeta ihay na pul miri malawat amaya. Domiri ala ama meninggal la awa majangga lari na yan ang buhang manyakala peting romul na pumpiang kali panawang na yun na matarua na nga matuwa mo na maninya manula yeti la kanadi ilupang garabian na puro malaray na yan na pawil eti mga papalaku yan la dalur na pawa mo na tabo na miriyo karito makaray ko do miri ala ama maningko la awa majaga amin. Ang buhago na pulong na padihanda lari niya na belingu la bukuwasyan na pinpulong na pieku hamu na miri yung perito. Matawa dapat buata karena ulinya paray na pieku belingu lay kerito namaninya la iti na do bay Allah na mapaaong ganyin papaangon hihama aatuan kapiekuluri ni lamanjaku na mapawili mo lay karito matawanyimi kay pamalaman ulohi la kawulo tayo lamata kapuli na pulong na parangunda yero yung talak ulohi la kawulo tayo lamata kapuli damuluk la lamata kapuli ang buhang mula tamo na yung karito dan dui da panda na pemangkana wangda dan ia ahaduda dan mapapingi batunya ia ya na pieku hamu aduda hawiang na tau da denya na du na pieku hamu ba ia yan mapawili mo lanjuri ani bunda bana na pawulu wangu na pingu dan mamangkana dan napawili mo yaka janinya na pieku hamu dala itu yaka tanduan dandi taliu lau nanyuna na pieku hamu dan na iya ngamwa la itu ang buhang mula tamu na imiriya karito na pauwa jua na imiriya karito na makawunga mo yadu yaka na pieku hamu na bandiang ngalamu belimu la pintana yan. Urat Yuhani kaudu akabulu pato la mata kabulu itu. Panahadang beli kay miriyo karito. Weli mula padua tau mieti. Di wananja dapat panauna. Mipieku hamuwa wananja. Shalom Rene. Yuhani kaudu akabulu la mata kabulu. La tamu na miriyo karito. Na palanya po beli. Na panuang dango na papuy mo na taula pintana dango ngiri ako na panuang mo dango na puy mo na taula pintana dango ngiri Allah iya duyaka na mapamakaya nimbiw na banjaro dumango lapapalanya po mo dango wiki na wunda na iya duyaka na banjaro na maka lapahamu danya na ako na pataw dan na mumuli. Ang buhang ulatamu na himiri yung kalito. Lahura to kolohi la kaulo tayo la mata mamuli mo. Wana iwunang upaw. Na parinjo na dang na pawuko na luri na banjaro na mapaway. Yeto yaka na pieku hamu welimu la imiri yung karito na makuwaha dala itina. Na pintana yana na wandata na pieku hamu mo na yun na pieku hamu weni mula pintana yana dan iya aya na mapalupa ang buhabula tamu na miriyo karito la pintana akatu yana tarinjo niya na pieku hamu na mapalupa mo na mapaweli mo lay miri Allah la tamu na miriyo karito na pieku hamu beli mulai miriyo karito nama pamalaro ya bunda bana na dua dandi na liulauda na pieku hamu na miriyo karito nama pampinu ya na ietita
wangu anggiala hawala, na wulu dangu na padamu. Amin. Malota kaya. Domiri ala ama maninggo la awa majanga halang kala petingrong na pulpia kali panaumu monunggaw ko putu uru lada lima kamala andala ngarangiyama lima peku pelangku yang garay na korona laring na yan. Natamu na miri may miriyo karitu makaray kau do miri ala ama ma maninggo la awa majanga. Amin. Ang buha mula tamu na miri iyo karitu pupunala ya ana pulong na padihanda laring na yan. Abu maruang badu like, subscribe, amu matawa bata pangalanya na padihanda larehi na yana la amang buhanda bunda badaka na tau na mapaway lay miri dang na marinjungu la patanda ya imiri yung kanado nyuta bata marangga padulang ladalu bata buah baru yang na pulu na imiri damu ang buhanda la yekabe matawa kana papurunda way mangulu way marini meliku lay miri yego karito. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.